Daniel capítulo 12, versículo 1 al 2. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nako sa Ulban Kabila. En aquel tiempo se levantarán Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se haya escrito en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otro para vergüenza y confusión perpetua. Nahalikturik kay si kay kanina, daon bilapis ko may siwalay sayon. Nahapiwan na niyay makan nara, dawan bila wasatay lals malkiyaw lasa. Kuna ulban kabila wisa, Daniel wo katara wisa, piwa kumbal beya wisa, eventas bapas kan tem kawina, kaunaha balta kay dukia bupla kumi kay keras, pastrip balay sa wisa, diara tara dukia kum kay biya wisa. Baha kay balik ka wisa, ensal kum nina Miguel wiba, ensal tara walba Miguel barawala ba Gabriel. Gabriel tara ba Mary 6 month kan balmay sapakan ensal ka bensal tara. Bara Miguel ikawitin tas balaka daw kaya witin mihtara swinsa wisa. Bara naha Miguel kasi ka trumpet puhbiya wisa, mapawalwal ra. Bara baha puhbiya temu wisa, Jesus wal pruan raya ka bukkaranina ba bukaysa. Bara pruan bukiyawar ka ba, tas bapas kanwina naiwakat kaupla pruan bukan kay keras bara, biara kay keras tara kira kek bewe ba baha. Pruan bukiwan marikay ba, dukyaray sisa. Bara nanara, pruan buk biatem, uplay lal kauraya kaysa. Man bukriwi walis mabaraya kaysma. Silmi kariwis mabaraya kaysma. Latarapaw tabay ki baraya kaysa. Bisi urate di muniwi baraya kaysa. Manluk parul pruan dan takkarabu kaysa pia. Apia. Raya kirbis mabara. Dawan warg daw kaysa. Bamitaw isa diara kay kras dukya. Ta palitas bapas kanwina dan kat kay kras dukya kay mawiba. Manraya kaprika daw kay sanalika makaula. Bukra wahmanani baratiara nani di ay kapliska upla bilara salungwi na niraiwi di bangwi ba kay kisma. Trahat pihni bapisa kya pud bapisa. Mayrin traus mangkan barasa. Dance pulisa. Ay ayon din kan na niluho daw kan mayr kan na ni di bangwi ba kay kisma bukra kay kisma sapa. Trukluwi la maraba. Baha na ni baraya kaysa. Di palkina ni ba. Kural rabipsi kadaukina ni ba. Rich tara, milyonario, empresario, abogado, gobierno, ehersito, polisía, ni sansat, ni sansir, pisutaraya, kakabukiwan marikaysa. Walis masapa, walras masapa. Raya plun piray sambinspy kaparika puhubaysa. Barabamit ta dira kay Kristo kekek biwenoke. Baraban sa kaka. Ulban kabawan wisata. Bukay badukyarawan ay sinsa. Trumpet puhbiatem. Raya kabukka na ninabrina ni wapas buhay sa wisa. Barabahanin kara.
yawa na ni raya, pat may wiri, an bang wiba raya narawali na ni. Takas kuya na ni ba? Dawan ba? May kay kisa, raya kabuk karani ng wapis magaka. Sa kunaraya kabuk karani na mapu wapis magkakasin, dawan nusa. Mansin nus maraya kabuk karani ng barba. O apos mabasin man dawan kasilp nus ma. Baraban sa kaka. Raya kabuk kara iwi na ni, buwi na ni, wali na ni, kayki kamabawisa. Ulban kabilawisa, yawa na ni sin. Puruan na ni buk bianin kara. Puruan ka ba ay kuk asla. Asla kumira. Wipiwan buk biawisa. Juntamente arrebatará viva. Come. Juntamente arrebatarán mondia viva. Puruan kabuko yaba. Bararaya buwi nawas. Plunpi moniwis mabasin. Kumira wan bukay sa wisa. Puruan kabawal kume. De lo que hayamos quedado, nosotros arrebatará juntamente con él. Viva, pruan na ni buko ya bawal. Iyawan na ni takas kibuin na ni nasin, asla kume wan bukbelsa. Kuna may buko ya ba, nat kawala wan daw ki wan buko ya usa. Raya bukay ba tem ka ba? Forma transformado, viva. Palabra kom. Transformado wan bukay sa usa. May bukuyawar kakwala ni tapo, plun ni tapo, mansus ni tapo, pat transformarwan mo no yaw sa nat kawalawal. Simpro rambako, pruan bukuyabako kuna manrayas mabara, diske transformarwan mo na sa wiba, sinsuan mo no ya. Talalaya plapina tala apo may bukaysa. Pat minit kara, bakuan daw kaysa transformar wiba, minit kara formasyon kumuan daw kaysa sat kawala. Bara, pain puruan ba? Pain dawan walasla, ay mo hinidaharay saras, ay lakra daharay saras, dawan dukyarabaman ay sisawitin, dawan dukyarabaman kiririta kisa, salmo katayaray si babako, Salmo 1:1 en a 6 baraysikeks. Yam ni palisa. An sawait ni ka. Yabal saura rawapras ba. Kunin kira na ni. Upla saura kira na ni ay kuki wapras. Lawas karakaki kriway karasiniuras. Upla daharay sa saray kuki wapras. Barawitin ay iwan kabawsa. Tingni kumtara au bikantem dus playa tara ay wahayatara brih iwisa tingni un kaulara bara wahayasin kahuras bara tem kabalan ay masinay laliabi du sa pain kira kumbakos mausa sa kunasaura na nibalikaw sa dus kumpa sa mitakri kitiki nawa apo maapo bribabako iwisawsa. Bara, tas ba na lakadog biya, natay magbiyatem, bahan na ni uplika saur kira ba, bawi kira na ni aslikara asla takbiya piyawsa. Sa kuna bawi kira na ni balika asla daw ka. Puruan an raya bawal aslawan daw ka. Barabaka ka. Mana niyang nusa. Tas badaharaman ay siwis na kaka. Pananapa mang kiwis na kaka. Silp no sa balik. Uplawan we asipapya. Man silp walis mabanus mayang walis na banus na. Barabaka kabila kay kan kababara kaysa. Barananara, raya na ni buko yaba, walra may kahabansa, diara walra. Kum ka ba,
para la vida eterna sa wan raya kaban kayara ban pleskara lasaradan takuya bara sa wala ba para la vergüenza perpetua. Wiyayawansa raya karaya kumra may lakaysa wala kumba mistikriwi ka param kakavergüenza perpetua bara may lakaysa swira la kaban kayara bandan takay kasra bara swira la karawan lakay ba panisplis ka ba daharay sisa yam ni ba raya karaya ra swira la kaban kaya balik ka white na sa tawan ka ilpaw tawi bara swira la karawan lakay sisa bara baka ka dawan bila ba sa pruan na kibukay bawanay sisa dat kawala luplawala lika sa tuala daw kisa pruan na kibukay ba sa kuna mana niyang praptis kalikulban kay siba baharawa pa bara kaysa kau text ko may si kay kaya kau clear ta kaya bale ka text raya rawanay sisa Primera Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16 al 17 porque el Señor mismo con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él, con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Sim turia lamarawanay sisa na text rayara. Pas trumpet po ba Christian yamni yapanwi ba Christian yamni pruan sa dawan walas la pruan ba ulban kabila Christian yamni yapan sa barabaha yapan ba pas bukay sa barakli ni nawina bukay ba simsat rayas maba kuna red dawan walas las maba pruan ka ba walas lawan bukay sa wisa bara pasaminara wandawan wal parawaya baha mark monansa bara manan yang bahawin ta kaya balu kaya sa kuna may samkapan sul kam turbantem uba bahki basura daharay sa saras maba manpat may monayabar ka ba basura daharay sayap ya sul kam turban karatita no natut ni kat dimpara kupya babayra kapara wihkal kita takas kara kapara iyas luwi kabya man kay namara Jesus Christ patraw saw kanturay sara sa ibilakwa kraspruan man yang kay nira prophet na niba ko raw saw ki ikibangwan bara revelasan Putin waw kataya barawisa Cántico de 144,000 salvo viva mayrin wal saur kalaka prauras na ni dawan dukyara italyalay kipruan baswak takan brisa baranay wali kauba basura daharay sisma nay wali kadyara bah kiun saban dukyatwil kitaw kisma uplon saban kabalnara yakabisma naron saban temtawa laraw yakabisma baka kanubas one place kabani raway maba mas pura sunrawala daw kiwan lakaya sinakapu lakara manay wawalis mawatakas barabukara na nibasin patay kiaput kaday kiwalisa truk luwila marasalong kumbara bawina uplay lalay kiaput kaday kibuisa bawina truk baltakas kibasin tadi takisa aras rabalan na nibatakas ki walisa kan wait na bila pesa dawan bilasa
Baraman nuapos manaman ka na may bukay sa sapa. O 6 month na ramay sakay sa sapa. Iyawan ka may bukay sa sapa. Baraman na iwawinawi ng bapayan keks. Swira la karawais maplis ka kakamansilp no kahema. Yang naswira la karela kay talya sa wis. O araya karaya ramay la kaya nus makaka. Tingkidawan wis yang bila keks na. Apastel palay sinbako. La muerte es ganancia. Para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Kumi ba niradawan yam ni memon biya? Ya walis man na ba? Walras man na ba sinyam ni memon biya? Kung nabila likawan tapya kama mayay sisa, kan man bila mapya, wait nawala bila pya, God bila sa. Bara, tingki paliman na ni wal takas kisa.